Wow, deze geht. Hey! Also, er mag mich gekocht. Nein, dat weet ik niet. Was die auch deins? Dat darf nicht so geht schon. Okay. Wie lange nehmen Sie raus von dem Elevator? Sta maar shoe. Scannen we naar shoe. Die bist doch klar. Er sagt Donaten, sagst du? Dag Schleber, nimm auch eins. Fijn. Så ska Erik förgäsa för mig först. Du hast du. Den ganzen Tag, okay. Kijk. Als je een code fire department, Nein, ich muss gar nicht eins helfen. dan zou je brengen een Trakt mit Wasser zu trinken. Was meinst du? Ja, schlimm ist, ich kann mitbringen, etwas zu trinken. Kerst mir so ein pinkling Sachen gedacht mitbringen, du, was wird das für mir? Nein, muss dich. Dreidlich, mit Cookies, mit Lepplich, mit Gupplich, mit Allergille von der Leib, in een Brosch van Jasseles Boert, in Brechenbags, in Q-tips, in Toothpicks, woes. Gaan ze persoonlijk naar mij geven? Maar dan gaan er zoveel mensen die gechapt en vinden verstandig. Maar dan vaart van vaartig. Ta, en Englisch. Was zie je morgen in Engels? Die gaat groeten van niet erover op de elevator. Garoute? Geldt je zacht water voor Garoute, ga je naar Kabul alle oezet, met kein ondersteunen met een af elevator, Garoute. Jullie nemen. Flor mig om direkt så här. Extra socialt det där. Wie wird du bedauern, als ich dort in die? By the way, die gedrink de bak maar auf zu voeren. השמחה באה לאדם פתאום, בידוע שיבוא לו חסד, בידוע שתבוא לו ישועה. כשהשמחה באה לאדם פתאום, בידוע שיבוא לו חסד, בידוע שתבוא לו ישועה. על ידי זה תבוא לידי שמחה, תבוא לידי שמחה, על ידי הריקודים והתנועות שאתה עושה מתעורר לך השמחה. על ידי זה תבוא לידי שמחה, תבוא לידי שמחה, על ידי הריקודים והתנועות שאתה עושה מתעורר השמחה.